Sanibonani wey'ngane zakwethu. Lo okhulumayo-ke udokotela uLucifer. Bafowethu, ngithi angenze na ividiyo la ngoba ngithe mangingena la ku-YouTube ngase ngithola sekunabantu abaningi. Ngithi abantu-ke ngoba labantu angicabangi ukuthi zinyanga ngoba labantu laba sebeqhamuka nomkhuba wokuthi kunemali esheshayo. Lento ekuthiwa imali esheshayo ngane zakwethu into engekho nje bafowethu, kusuke kudlalwa ngani yabo ngoba uma lo muntu ekwazi ukuyakha le mali yakhe esheshayo uhlolwa yini ukuthi azakhele yena ngokwakhe, akhele amamiliyoni bese ethatha umhlala phansi noma ehambe ephesheya eyohlala phesheya ngoba seningi kakhulu. Aniyeke ukuthatheka, yekani ukuthanda izinto ngoba kuwukuthanda izinto lokho. Ayikho imali esheshayo bese nikhale ngathi sonke nithi inyanga kwasha kwacima kwevutha amalangabi. Nikhale ngey'nyanga nikhohlwe ukusho ukuthi iy'gebengu lezi ziniqolile. Into eyimali esheshayo into engekho ngoba mawuzobuka nje bafowethu, sikhuluma nje ngomthetho nje wamabhenki osimple nje. Uma wena mkhulu uzongenelwa imali ewu-40 million, ungenelwe imali engajwayele engakazi ingene ebhanki lakho, ungenelwe u-40 million, ungene u-20 million, 10 million. Leyo mali yothi uyithathephi? Imali ebuyaphi leyo? Sikubone-ke lokho kukhulumeke mhlawumbe ukuthi imali uyithatha endaweni ewukuthi. Mangena le mali esigaxa engake ibhanki, umthetho nje webhanki kufanele leyo mali yakho ifrizwe ukuze ubuye wena uzochaza ukuthi le mali engaka imali oyithathaphi leyo. Kwaqhamuka sekuqhamuka imali engaka, ibuyaphi leyo mali leyo? Sekufuze uchaze, ngeke ukwazi ukuyisebenzisa leyo account leyo. Iyafrizwa nje leyo mali leyo ungakwazi ukuyithola. Imali esiyaziyo sizinyanga thina imali yemlingo la khona kusuke kunezinto ey'ningi ey'funekile kuwena. Kunezinto ey'suke y'funeka kuwena ukuthi unikeze leyo nyanga leyo esuke ukwenzela leyo umlingo loyo. Kunjalo nje leyo mali leyo akuyona imali ehlalayo, iyimali enesikhathi esithize esihlalayo kufuze uyithathe uhambe leyo mali leyo oyisebenzisa kungaze kushaya leso sikhathi leso ngoba kushaya leso sikhathi leso leyo mali leyo yanyamalala. Iyona-ke imali esiyaziyo thina leyo njengenyanga ey'nyangeni ey'kwaziyo ukuyenza noma ukwenza lowo mkhuba lowo, kuwumlingo lokho. Kodwa kunemvuzo yakho, ingakho ubona iy'nyanga ey'ningi ingathandi ukwenza lokho ngoba kuyinto leyo eqeda inzalo. Ngenkathi uyenza lento, ngenkathi imali ibaningi nenzalo kanjalo iyadleka. Lento iyinto edla inzalo. Ngakho-ke awusiye umuntu uwumuntu ozokwakha umuzi wena, umuntu nje ozodla leyo mali yakho kodwa imali akekho umuntu ozoyidla naye ngoba lento iqeda inzalo. Uyabona ukuthi makuhamba kukhuphuka kuyela phambili leyo nto leyo ihamba igcina isifuna igazi-ke la ngempela isifuna nalaba abaphilayo abantu ngoba phela iy'mali ejwayelekayo ihlala futhi isikhashana. Kusasa uzovuka uthini kubantu le mali ayisekho, awusenayo manje futhi le mali lena. Sekufuze ubuyele-ke futhi manje kuleyo nyanga yakho ikwakhele lento. Ngaso sonke isikhathi-ke manje uyabona ukuthi kulimala manje umndeni, kulimala ikusasa manje lakho manje ukuthi awusakwazi manje phela wena manje ukuba nabantwana. Uyayibona into efana naleyo. So into ey'fana nalezo bafowethu, iy'ngane zakwethu hhayi, akuyona into engakhuthaza abantu ukuthi beye kiyo mina noma beyenze leyo ngoba ngiyazi imvuzo yayo ukuthi ayimihle kahle.
So into nje bafethu umuntu methi kwena kwasha kwacima imali esheshayo into engekho leyo yakukhohlisa indlela ke futhi ke engeke ngibuke mina sengazuthi iyona ndlela abafuna ngama customer lapha ku social media bethi kwasha kwacima wavutha amalanga imali esheshayo into engekho leyo ungadlala abantu ayikho leyo nto leyo yabo ngiphinde ke bafethu ngixwayise lapha bafethu laba bathwele bafowethu lento yokuthwala le inzima inzima ngani na ngoba ifuna sengazuthi ungawumuntu okwazi ukuthobisa ikhanda uthi uyibona noma izimo zinzima ubheke phansi thobisa ikhanda ingakho ngithanda kakhulu lesithwala lesesemvu ngoba sihle kakhulu esikhathini esiningi bakulandela kodwa bebuyele emuva abantu bengakulandeli kakhulu lento eyisithwala bafuthe ifuna sengazuthi ungaba umuntu ngempela ongathatheli izinto enhlizweni kakhulu ngoba maningi ama-challenges esibukana nawo nesibhekana nawo kwesinye isikhathi ukhethe ukuthi angazuthi nemali mayihlehla kungangconywana ethi ukuhlehla kancane ukuze kube nokuthula lento ihambe bafuthe iziyofika ngisho nasemndenini angifuni ukukhuluma ngabangani angifuni ukukhuluma ngomuntu osukuzwana naye angifuni ukukhuluma ngabantu basemzini lapho othathe khona angifuni nje uze ngingene lapho kubaleka umndeni uhlehla umndeni unukwe usolwe yabo nje ziningi izinto ezikhulumekako kodwa ile yanto ifuna sengazuthi ungaba umuntu obheke phansi angikhulumi mina ngesimo lakho nokuthi mhlambe sekunabantu abalimele noma sekunezinto ezenzakale ngikhuluma nje ngokuthi uphathe imali ube umuntu ophatha imali wena emndenini uyayibona lento ukuthi manje iseyinamandla athize kupha wona esine-influence ethile kwazi ukupha yona sekuno-connection manje okwazi ukubaphatha ngoba manje uphethe imali wena emndenini leyo nto leyo ikwakhela ingcindezi ongeke uze uyiqonde kwakhela ingcindezi ongeke uze uyi-understand ngikhuluma ke bafowethu mina ngezinto engine-experience first hand kizo ujikelwe ngisho bafowethu abantu kade ubasiza gcine sebekujikela ngoba manje amandla eza nalento osuke uyiphethe noma uyithathile ungenze lutho hayi ngoba futhi nabo kukhona abakwenzile okunye kuba ama-influence abawatholayo umuntu angathola influence ngisho ekameleni kulo muntu aphilisana naye kube uyena lo muntu omtshela ukuthi hey nangu umuntu edlala ngani kwashawacini so angeke uze ubasole ngoba ikakhulukazi nje futhi la kwabesifazane umuntu wesifazane uconvinceka kalula umuntu wesifazane uconvinceka kalula yonke into mayiqhamuka uyashesha ukuyimukela akanaso isikhathi sokuthi ejule eyicabange noma eyibukisise ethathe ubufakazi ebuhlanganise into nje meke yafika ekhanda lakhe isinjalo noma isiyileyo nto leyo yena aseqedile ukuthi yiyo ngakho ke kuba inkinga ke lokho ngoba umuntu wesifazane une-influence kakhulu kowesilisa bona nje imizi eminingi bafowethu ingamili kanje ingenxa ye-influence yomuntu wesifazane umuntu wesifazane une-influence enamandla kakhulu ekwazi ngisho ukuhlakaza umndeni wonke uyibona nje imizi nje ngaphandle so bafowethu kulabafowethu abathwala ngempela boqaphela bogada ngoba kubalekile ukuthi khona konke okwenzakalayo ke gcina ke impilo zabantu neyakho ngokunjalo uma ubone ukuthi ngathi imimoya isiphakeme kakhulu kubantu hlehla nayo leyo mali leyo uma ihamba kulungile iyophinda ibuye akukho la kujahwe khona ngixwayisa nje kakhulu abafowethu kulaba abafowethu abathwele akulona icala ayikho into embi kuyinto enhle into yesintu kuyangijabulisa mina ukubona abafowethu abasakwazi ukuphatha lokho kuphela nje uma ungalimazile abantu ungalimaze umuntu akukho esikusolayo kuwe ngoba uzamela bona labantu laba ukuthi baphile impilo engconywana ngibongeke kakhulu bafowethu kulabo basozongilandela ba subscribe ba like ba share bafowethu ngikhona bafowethu ngisegoli ngikhona naseThekwini kodwa ngithande kakhulu bafowethu ama-booking isibuke bafowethu kune-specially ke esikhona bafowethu njengamanje siqalile siyophela ngomhla ka-15 kuMashi siphethele lapha uhlanga lwemali
siphathe-ke lapha isigubhu senhlanhla, siphathe isigubhu-ke semali, siphathe-ke laphana isithwalo bafowethu, othi ufuna isithwalo nje, amanani aphansi kakhulu-ke ngithinte bafowethu lapha ku-WhatsApp, noma ungifonele. Siphathe-ke laphana ofuna ukugeza lapho uphethwe isichitho, siphathe ibhodlela lemali. Nokunye-ke kukhona bafowethu, othi ufuna ukubuyisa isithandwa sakhe, Nkosi yami sihambile, ucela ukuthi-ke abuye mama, ucela abuye baba, izinto ayisahambi kahle lapha ekhaya, ufuna ukulungisa-ke naye ethandeke bemuhle. Sikhona-ke bafowethu isithwalo. Abantu-ke abangithinte bafowethu, amanani aphansi kakhulu. Uyabona nje uma ngikhuluma ngesithwalo kanje, ngenzela laba bafowethu laba abafuna ukulungisa impilo bafowethu ayilunge, ngoba siyazi kakhulu bafowethu ukuthi uma imali engekho noma ukuphila kungekho ekhaya, kwenza ukuthi-ke injabulo ingabibikho, izinto zigcina ziba muncu. Cela ukuthi-ke bafowethu abantu baphakame basukumele iy'mpilo zabo, ashintshe impilo umuntu. Ungathi lokho okujahayo manje ubona ngazuthi awufinyeleli kikho, ngoba impilo ikuphilele, cha, lungisa lokho okubalulekile kuqala ukuze konke lokhu othi uyakujaha kugcine kuyikho ekujaha wena. Ngicela-ke abantu-ke bafowethu bangithinte kulezi nombolo 062 472 6622, 062 472 6622. Inombolo-ke le yaka 072 481 5291 bafowethu, sigcine sikwazile ukuthi siyithole ngoba bekunabantu noma kunomuntu owayithatha le namba wayihekha bafowethu, eqola abantu ngayo. Ngicela ukuthi-ke nginazise ukuthi leyo nombolo bafowethu isibuyile, u-072 481 5291, 072 481 5291. Ikhona-ke leyo nombolo, ikhona nenombolo laphana eka-MTN. Ngena ku-social media uzoyithola 078 728 6375. Kulabo-ke abafona ngama-minute, sengenzela ukuthi-ke wonke ama-network akwazi ukuthi emukeleke. Ngithinteni-ke bafowethu, kumnandi kuhle engisazoza nakho bafowethu, engisazonipha khona. Abantu-ke abaphuthume, siphethe izinto ezinhle ezimnandi. Ngikhuluma lapha-ke ngohlanga lemali, ukwazi ukuthi le nto ishintshe impilo yakho, ukwazi ukubona unyaka wakho wonke uphumelela. Siyathokoza-ke bafowethu, qhubekani njalo-ke nokulandela, ni-like, ni-subscribe bafowethu, nishere kakhulu, ningabancishi nabanye ulwazi, sikhona special. Sinithanda-ke bafowethu ngothando olukhulu kakhulu. Udokotela uLucifer-ke lo bafowethu, okhona eGoli, ngenjabulo, siyathokoza.